Sanibonani babukele emakhaya, igama lami ngumningi Andile wakwaZuma kwaNongoma endaweni yaDabazi. Ngimele intombi zakaNongoma. I-role yami eyintombini ukuthi ngigade. Okunye angisho ukuthi ngoba ngigada nje angisahlolwa mina, ngiyahlolwa mina yes. Kodwa into engiyenzayo entombini ukuthi ngikhulise ngoba mina sengimdala, mina engusisi omdala kuzona. Ngiyayifundisa nanokuthi ke wenze njani empilweni ukuthi uzizugcina uphumelele, kungabe ukuthi intombi kuphela yabo, ube intombi ufunde, ube ne-degree, ube nezinto zakho, ube nakho konke. Nginceda kakhulu ngalapha intombi. Into esike siyenze njalo ngenyanga siba nama-camp. Kulawo ma-camp lawo esiba nawo kusuke kukhona omama basihlolayo, kube khona-ke nathi sizintombi. So kulawo ma-camp lawo senza sure ukuthi iy'ntombi lezi ey'ncane siyayifundisa amahubo-ke thina sisuke siwafunde kogogo bethu laba abasihlolayo, ibona abasifundisayo amahubo ukuthi aculwa kanjani, umuntu oyintombi wenza njani uma ihuba ihubo, nanokuthi ihubo-ke lisho ukuthini thina eziyintombi. Kwezinye iy'ntombi ey'semakhaya ey'sayigcinile ngithi azisijoyini ngoba uMdlokombane oKhotheme wake wathi ngelinye ilanga le ndawo le ephakathi kwemlenze ingcwele. So ubungcwele bakhona siyakhona thina sizintombi ukuthi sisizane sisodwa ukuthi ugcina kanjani lobungcwele lokuze kube ufike emshadweni ngoba iyona nto awakayihleze sigqugqumezela ngayo uMdlokombane.